nubwo wabonye akazi uyoboye yuko ibyo ufite rero bikoreshe. Ntabwo waje guhangana n'itangazamakuru. Adera murushe. Adera muri matini. Adera murushe. Nge ubutumwa shaka umuhani bumwe. Adera marimushe. Ntabwo waje guhangana n'itangazamakuru ryo mu Rwanda. Byapfuye. Nibwo butumwa ngiye nkufitiye uyu munsi. Nta nubwo wabonye akazi uyoboye yuko iyo development ari mu Rwanda. Nta nubwo wabonye akazi uyoboye yuko iyo shampiyona urimo gukritika iri hasi. Ibyo ufite rero bikoreshe. Nutsindwa ugaha ikiganiro itangazamakuru uvuga mu kibuga aho byapfiriye. Ariko ujye kuvuga media, ujye kutwibutsa ko nta shampiyona dufite, ujye kutwibutsa ABCDE nyuma yo gutsindwa kandi watsina ntubivuge. Please rwose kuba warajyanye Tanzania turabizi, kuba waratoje ibihugu binga ukabijyana muri Afrika turabizi. Yajyanye na Botswana. Turabizi rwose. Wiza guhangana n'itangazamakuru. Reka twigire mu kibuga ruvuye, reka twigire mu kibuga. Ubutumwa nageraga umutoza w'ikipe y'igihugu babandi banakata. Babikate babimuhereze rwose. Adere tunahuye nakunya nk'imubwira. Ko bakata. Nakunya nk'imubwira. Ntabwo waje guhangana hano na Ruvuyanga na Nepo n'abandi. Nta nubwo waje kutwibutsa uko umupira tujyana. Wowe kina abo ufite ubukoreshe nubona bikunaniye nyine useze. Kuko nakazi kawe barakaguhaye. Nta nubwo mvuga ngo banakwirukana. Imibare zakwirukana turayigarukaho. Irahari. Mundabira imikino amaze gukina, iyo amaze gutsinda niyo amaze kunganya. Tuvuge facts hano. Tujye guspekira hirya no hino. Tujye mu kibuga. Tubwire abantu 11 bari babanjemo komande zombi Sami. Na 11 bari babanjemo komande zombi hagati y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda n'ikipe y'igihugu ya Benin ku munsi w'ejo Stade Amahoro i Remera. 11 mu izamu ry'ikipe y'igihugu y'u Rwanda ni Ntwari Fiacre ukina ikipe ya Kaizer Chiefs muri Afrika y'Epfo. Hanyuma umutoza wa defense arimo Mutsinzi Ange Jimmy akina ikipe ya Zila yo muri Azerbaijan. Manzi Thierry akina ikipe ya Al Tripoli yo muri Libya, niyo mugabo Claude akina ikipe ya Apir akina ku ruhande rw'ibumoso. Hanyuma Kavita Fanuel akaba akina ikipe yitwa Birmingham Legon akaba ariyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma Mugisha Bonera Kazemira akina ikipe ya Al Masry mu cyiciro cya mbere mu Misiri. Imbere gato cyane hari Muhire Keve ukina ikipe ya Jamus Football Club yo muri Sudani y'Epfo iri kumwe na Bizimana Jihad wa Al Tripoli yo muri Libya. Rwanda rw'iburyo ruriho Mugisha Gilbert wa APR yo mu Rwanda. Hanyuma hariho kandi ibumoso Georgia Kwizera wa Rhode Island yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti Innocent ukina ikipe ya Zarizis yo mu cyiciro cya mbere muri Tunisia niwe washakaga ibitego. Mu gihe kwa ikipe y'igihugu ya Benin bafite umunyezamu witwa Marcel Danjinu akina muri Keliga FC yo muri Afrika y'Epfo. Hanyuma hari muri Jeddah Stars wabo yasubiye mu rugo mperuka ubushize dukina nabo yarari muri Jeddah Stars yagiye muri Afrika y'Epfo bari muri Afrika y'Epfo Pretoria yari gukinira. Hanyuma Olivier Verido akaba akina ikipe ya Dogres Razgrad yo muri Bulgaria akina na Mohamed Tijani wa Everton yo mu Busuwisi. Hanyuma iburyo hakinaga amayeso yitwa Tamimu Ulo akina ikipe ya Hatan yo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Hanyuma hari Yohane Roche wa Petrol Piloestri yo muri Romania. Mu gihe kandi hagati mu kibuga hari Doku Dodo akina Lexus yo mu cyiciro cya kabiri muri Portugal. Hari maestro witwa Hassan Imran akina ikipe ya Galachopaz Senene zo mu Busuwisi. Hanyuma akaba yari kumwe kandi na Cecile Almeida mukaseri mwiza cyane ukina mu birwa bya Chypre. Hanyuma imbere yaho gato cyane kwande rw'iburyo hari umutaramu witwa Jodel Dosu akina ikipe yitwa Victoria Lo Sport. Akaba hanyuma yari kumwe kwande rw'ibumoso hari obita Andreas Hutonje n'umusore w'ikipe ya Burnley utijwe mu ikipe ya Saint Paul yo mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubudage. Hanyuma rutayizamu yitwa Steve Munier akina ikipe ya Aranya Sport atijwe na Augsburg yo mu Budage yamutije mu ikipe ya Aranya Sport mu gihugu cya Turukiya. Hanyuma rero mumbwire nyine nk'abasesenguzi mfite hano twakinnye ikije ku munsi w'ejo lateral passes passes zijya mu mpande twakinnye gute twakinnye iki? Reka tugaruke wenda ku mikinire nk'uko bivuze. Iyo urebye umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Adera Murusha abavandimwe babivuze neza cyane. Ni umugabo wabonaga ko umupira warashaka cyangwa se imikinire yarashaka kubakira mu bakinnyi bo mu mpande. Urebye Mugisha Gilbert barafinda
umukinnyi mu mikino duheruka gukina vuba nibyo afite ibitego yagiye atsinda, ni mwiza muri national ugereranyije wenda na performance ze zo muri club. Wareba Kwizera Georgia nawe hari amasist ushobora kwibuka, hari igitego nawe ushaka kuvuga ati kimwe bibiri wenda afite. Wareba kuri Nshuti Innocent bagaburira imipira hamwe mu hantu wizera ko byamworohera gutsinda igitego ni mu buryo bwo mu kirere cyangwa se mu mipira ituruka mu mpande atsindisha umutwe. Ukabona ko Adera Murusha icyo kintu yagiye acyubakiraho cyane. Hakagaruka ikintu nyamwara arebye mu gihe Adera Murusha afitiye ekipe zimwe muri secteur wavuga ko yagiye aturunama abakinnyi cyangwa se ahindura cyane ni igice cya mediane. Muribuka ko Muyire Kevin akinnye iyi match abanjemo bushize yaraje asimbuye akerekana ko ari ibyo yatanga. Murabyibuka ko Mugisha Bonheur Kazemiro akihagera siwe yizeraga ko yakinisha kuri nimero 6, yamuzanye nyuma nabwo igihe kimweretse yuko ari umukinnyi utagakuye muri mediane. Umukinnyi wenyine ku ngoma ya Adera Murusha wavuga ko muri mediane yizeye akaba akiri mu kibuga ni umukinnyi witwa Djihad Jid. Bivuze iki? Umukinnyi umutoza niba kwereka ko mu gice yagiye akoramo impinduka cyane mu gihe yafashe ekipe y'igihugu ari igice cya mediane, binakwereka ko hamwe mu mpungenge ashobora kugira mu buryo bwo kubaka imikinire kuri we yaba icyo gice cya mediane. Kubakira ku bakinnyi rero bo mu mpande ugiye gukina n'ikipe ya Benin. Grenotiro abantu banabyibuka kiri mu ikipe y'igihugu ya Nigeria, buri no mugabo abanyanigeria baranababaye asohoka muri ekipe ya Nigeria kuko mu bakinnyi mu batoza b'abanyamahanga batoje ekipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles mu myaka ya vuba, uwagerageje gukora imibare yari Grenotiro. Kimwe mu byo bamushimiraga niba mubyibuka neza cyane aba bakinnyi bari barimo bitwara neza ba Demora Lukman, ba Samuel Chukwueze, icyo gihe ba Victor Osimhen ameze neza batangiye kugeragezwa muri aya ma ekipe akomeye zo za Napoli ava muri Zarire. Bari abakinnyi yazanye no mu ikipe y'igihugu agerageza kubabyaza umusaruro, azana iyi systeme yubakiye ku bakinnyi bo mu mpande abo twavugaga, agerageza no kubakurikirana n'abandi batari bagahamagawe abagirira icyizere. Bivuga ngo hari uburyo yahaye umurongo ekipe y'igihugu ya Nigeria, ariko kubera management mbi icyo gihe murabyibuka barimo banahindura abayobozi muri federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Nigeria, hazamo kutumvikana arigendera ajya mu ikipe y'igihugu ya Benin. Cyo nashatse kuvuga Adera Murusha ugiye gukina na ekipe ya diverse umenya nayo ni ekipe ihagaze mu buryo bw'imikinire. Muri systeme ya Grenotiro ya 4-2-3-1 nayo yubakira mu bakinnyi bo mu mpande. Niya mwarabibonye abakinnyi babo ntabwo batindana umupira hagati. Na Steve Munier Michel rutayizamu wabo iyo aje muri open play kubafasha gukina, iyo abonye umupira ahita atekereza ku basore babiri, Hutunji Andreas Utunji n'uyu mutaramu Joder Dosu. Bivuze iki? Bivuga ngo natwe ni imikinire yacu turi kuyubakira mu bakinnyi bo mu mpande, deja duel zose zigiye gukinirwa cyangwa se turaza kubona umupira utinda ku ruhande. Ese tuhita tuvuga ngo turi beza kuri abo bakinnyi bo mu mpande kurusha adversaire Sami? Ubundi bivuze neza systeme z'aba batoza babiri zirasa zigatandukanira ku makarite azikina. Urakoze cyane. Kuko niyo nari ndimo ngana ku kintu cya karite tureba ngo ese nge ndi mwiza kurusha uwo duhanganye. Ikibikwereka kutari mwiza ubwabyo twebwe tugerageza kure mu buryo bwo mu gice cya mbere, ni uburyo bw'amashoti yaterewe kure, ni uburyo bwa salon pass wenda umukinnyi akaza kubona asangiranye encontre cyangwa se encontre de agerageze kuvuga ngo reka yumve amavubi gusohora umupira rwabone biragoye. Uri cyo kintu nagerageza ngarukaho niba umutoza byagaragaye Samuel no kurebana ruvuyanga ntabwo bisa nk'iyize igice cya mediane kuko arapfurusa kwirira tuza kuhani nabona ibira ibonaga ugasanga umutoza no harabizi kumavuye nyine yagibyibuka ndi muri Cote d'Ivoire turatsinda ibitego bitatu. Icyo badukora mwakuje neza nk'iyi ngiyi ikintu bakoze twabarushije mu buryo bwo kubaka umukino. Ndabyibuka n'abayobozi ba federasiyo bagiyeyo, yariyo perezida Alphonse Munyentwari, yariyo vice perezida we ngira ngo ni Richard, ndetse yariyo ESG. Aba bagabo muri disikuru zabo cyangwa se match irangiye bavuze ko ari uburangare, ariko mu buryo bwo kubaka umukino ngo twabarushije. Icyo bisobanuye Grenotiro
wicari bureba aravuga ati iyi sisiteme dukina twese turayihuje, icyo ngiye gukora urakizi ni ukureba mu buryo bwa karite. Niba biri kubagora gusohora baro n'igice cya mediane gisa nkaho umutoza adashaka w'Amavubi kuba ariho acungira cyane, uzi icyo ngiye gukina long pass. Abanyakora icyo bagiye badukina avuga ngo ngenda kina long pass mu gihe bo bari gusohora abakinnyi babo kenshi baje gukina, kuko niba nimero 7 na 11 bari kuzamuka mu buryo bwo kugira ngo amenase equipe ya Bene, nimero 2 na nimero 3 nabo bazamutse. Ivuga ngo na axe witwa Manzitsiyeri na Mutsinzanje Jimmy barazamukana na ya defense yabo. Bumutoza Grenotiro yahise akora iki? Aravuga ati ngiye gusohora baro ntibinsaba kongera muri mediane cyane, kuko aravuga ngo reka mbanze nubaka urukuta. Ni kimwe mu byo yizereramo. Namwe ibonye uburyo twe dushaka kurema, turashaka guterera kuri uzi impamvu imurane na mugenzi we inyuma kuko utageze imbere. Rega hari ikindi kintu bisobanuye. Urakoze neza cyane. Reka dufate case study ku ikipe yatsinze ikipe y'igihugu ya Benin iwayo ibitego biri kubusa. Afrika y'Epfo usibye ko wenda bino bintu byo kuba amanota 3 byahise bibavanga mu mutwe, akaba n'ikindi kintu zino competition zikinwa igihe kirekire. Urumva forume Mafokenge yari afite ari mu Orlando Pirates ubushize bagera muri kimwe cya kabiri cy'irangiza cya Champions League. Forume za Batapelo Morena ntabwo arizo zihari kuri ubu ngubu. Mafokenge yagiye mu Barabu asa nk'asubiye inyuma, yanavuye no muri equipe yabo ejo bundi. Equipe ya Benin ushaka kwitsinda bisaba ngo ukine imipira yo hasi kandi utange passe zikasa marinya ku buryo zica hagati mu bantu. Apana kuvuga ngo uraza ngo gucisha umupira ku mpande. Bene ukunda ikino systeme yaba ya 4-3-3 iyikina muri schema tactique ihagaze mu kibuga, ariko iyo idafite umupira baba winga baragaruka inyuma na abawinga bose bagaruka inyuma, hagati bagahita babatanu igahita ijya muri 4-5. Kuko Imurane na Rumeida ntibazamuka ngo nibava hagati, hanyuma Dosu ahita agaruka na Utonje akagaruka, bagasanga abakinnyi hagati batatu bagahita babatanu, hagasigara Steve Mone wenyine. Wona no musore witwa Doku dore cyo bahita bacungiro. Ni munareba ku gitego badutsinze remplacement yakoze ni poste par poste witwa Grenotiro yazanye mayigondi. Iyo bamaze kubaka iyo midefendire Hariyo watsinze igitego se yasimbuye. Yakinira Ruriye mu Faransa. Yasimbuye no wamuhaye umupira no wakoze ku mupira. Uyu mwana muru yaramaze gusimbura. Dore icyo bakora rero ni counter attack. Uzi kuntu bahita bubaka iyo bagiye kwita basohora umupira mu gihe badefandaga. Icyo asobanuye neza Samiri asobanuye ko baba defenseur bane biyongeraho baba fullback 2. Yego nako baba winga 2 bakiyongera n'aba bakaseri 2. Ivuga ngo Benisigara igiye kukudefandisha baba defenseur 4 baba winga 2 bagarutse kunganira aba fullback baba kaseri 2 bari imbere ya defense nka rido, basiga abakinnyi 2. Abakinnyi 2 bafite carte imeze itya. Hari umwe ufite speed wihuta cyane, kuko muri counter attack ugira animateur wa counter attack agomba ko afite speed, afite karite yo kugumana baro muri cyagiye counter attack idakunze. Aha tekereza vuba ashaka no kugarura umupira muri open play bakagira n'umufinisha mwiza cyane. Uze kureba igitego badutsinze nubwo ngo bari bafite umukinnyi wirukankanya umupira hari n'uriza kuwutsinda. Nicyo Samira yavugaga nujya kuko Samira agarutse ku kintu gikomeye nacyo cyanyeretse ko turi busufure. Hariya baro baduteye yarivuye muri kona ku muzamu yarivuye ku muzamu ko twe twabatatu defanda nabi Fiacre ameze nk'uwabwiye Claude ngo ureke Claude kuko yakoze muri hesitation aravuga ngo ureke nawe arasohoka birangira abona ko atari bugereho ahita asubira inyuma. Ruvuya kuri iki tuvuga ufite Kevin afite karite ntazijya atanga passe zijya imbere imipira myinshi yatangaga ahita yindukira agayisubiza inyuma. Imipira na Jihad ako kantu akagira ko gutanga imipira inyuma urumva niba unakinisha abawinga tanga umupira uca muri ya defense ku buryo umuwinga yisanga imbere asigaranye n'umunyezamu. None se ko byo Mafokenge n'abari bayikinisha. Reka nguru urugero wenda na Derara tungana barafinda encontre bavuga ngo aracenga cyangwa araza kwiruka nka barafina ni mwiza muri free space. Aha n'igitego yatsinze kuri za South Africa nayo ma free space. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu wabonaga twakira aba bakinnyi ba uyu musore ukina wanyukuriye muri Lille utarahamagara mu Bubiligi Sahabu. Uyu mukinnyi nawe ukina mu Bubiligi wazamukanye na equipe ye Samuel Gerard. Uzi impamvu bahari aba barafinda baba beza kuruta. Turavuga Jihad tubizi ko imipira ye kenshi ari igisubira inyuma cyangwa ikaba amahorizontal ajya mu mpande. Niko yemeze kuri Keve imipira ntabwo uri vuge ngo ni ya matru passe yinjira. Niyo mpamvu aba Sahabu yashobora cyangwa se ba Samuel Gerard yabaga mwiza ku 10 ku ngoma y'umutoza Trustin ko rero babona gafite iyo karite yo gutanga matru passe ku bakinnyi
bacu bakina mu mpande. Reka tugaruke kuri Kwizera Joje. Joje ni umukinnyi wikinira inyuma kuri gatatu cyangwa se agakina nk'umufullback mu badefenseri batatu yikinira kuba ari yose na defense bivuga ngo nawe ntabwo yaba mwiza muri kontre umuwinga ugeze uruhande gagere ku murongo afite ahantu atagaruye imipira hagati. Bivuga ngo mu by'umutoza yagombaga kumekinga ashavuga ngo abakinnyi banje ndi butegerezeho ibitego bo bafite bakinisha cyangwa baba beza bigenze gute. Niyo mpamvu byorerwa na adversaire kenshi niba twawushije uburyo igice cya kabiri abakinnyi bacu baragaruka. Reka nkwereke gato Nepo, murakoze cyane kuri icyo kintu uvuze. Torsten Frank Spitler ari ikintu yari amaze kubaka muri mu ikipe y'u Rwanda Amavubi. Yari amaze kubaka control, kugira control mu mukino. Control mu mukino donc kuba wagira ibihe ikipe igahererekanya ikava inyuma ikazamukana mpaka batanze umupira wa nyuma ushobora kuvamo igitego. Ariko muri iki gihe turimo twabaye chaos. Twe natwe nyine dushaka gukina ubone ibintu nyine nureba uburyo wabisoma, uburyo bahererekanya, uburyo muvoma zikorwa. Torsten yari amaze kubaka amatriangle hagati muri mediane ku buryo Gilbert yashoboraga gucenga umudefenseri ahita abona umediateri ye hafi ye ku ruhande ari muri mediane. Niba ari ku ruhande akamucomekera ball akahita yongera agakora muvoma umediateri akahita amusubiza. Nyine ukabona na amatriangle nkayo tubona nyine mu ekipa akiri umupira mwiza i Burayi. Ariya amatriangle niyo atuma kuri icyo wavugaga umukinnyi wo muri mediane ashobora kurekura pass acunga muvoma z'umuwinga yatatse space agiye gutsinda igitego. Ariko twe muri uburyo turimo dukina nyine urabona umuwinga arafata baro ariko ukabona ikintu yakora kugira ngo agere imbere y'izamu nuko ubwe akora penetration agacenga paka agezeyo. Either abagenda bahanagura, tuzi ubushobozi bwo kudribura bw'abawinga bacu ntago buhagije cyane. Therefore uyu mutoza nawe akeneye kongera kubaka icyo kintu. Akeneye kongera kubaka uburyo iyi kipe muri mediane n'uburyo bahererekanya, yaba bane b'inyuma, yaba batatu bo hagati, yaba batatu bataka, yongere yubaka uburyo build up ishoboka ku Mavubi. Icyo kintu tumaze kukibura. Imikino myinshi nta control dufite hagati mu mukino. Niyo mpamvu dukubitwa n'igitego mu buryo bw'amaherere. Tuganire gatoya kuri uwo mutoza. Kuko ibyo arimo gukoresha nibyo Spitler yakoresha. Nabyo yasanze control ariko ntago imeze neza. Ruvuya abantu bashobora guhagarara mu kibuga kwa kundi na line up urebye na line up yatsinzwe na Benin usibye ninde wavuyemo ni Makeri babanje mu kibuga icyo gihe havuyemo mu yadutsinze bitatu wo ari muri Cote d'Ivoire yibuka. Ndayifite Nomborenga gusa avuyemo. Ndayifite rwose kuko urebye Nomborenga wenyine kuko icyo gihe dukina nabo nk'uko bivuze dutsinda bitatu Nomborenga ya Nomborenga gusa. Nomborenga avuyemo ari ushobora kugikoresha equipe isa ariko animation zitandukanye. Animation ikabitanga buriya twari tumaze nk'ejo nko ku munsi w'ejo Gilbert ibintu yakinaga yarakwiriye kugaruka mu gice cya kabiri iyo umutoza aza ko atari byamutumye. Hari ikintu cyo gutanga passe zijya mu mane nawe na Emmanuel wo kwinabaza se ko wakiniye Uganda ko mwajyanye mu gikombe cya Afrika n'iki nikibona ikipe y'igihugu cyacibura abati ifite umutoza udafata risk. Turimo turakina nk'abantu bugarira batsinze igitego. Turimo turakina nk'abantu bashaka kurya iminota. Passe zijya mu mpande gusa. Kevara yifashe ayitanze hirya ku ruhande. Abonye ntanziri hari Gilbert ayigaruye hagati. Barongeye bayitanze paka ku munyeza. Dafite control muri mediane. Bavuga ngo bari gupasa neza. None n'abafana benshi cyo nabakundiye bari bafite ibitekerezo byo kwataka. Ku buryo ari nk'ahantu Kevara yasubije umupira inyuma. Stade yose ivugira icyarimwe. Ndavuga ati oya ntabwo bikunda. Mutanga imipira igiye. Na Gilbert Mugisha hari ahantu yaremye uburyo bw'igitego tubona kabisa bigiye kubyara igitego. Atasubira inyuma. Igeze muri box. Kandi noneho urareba ukabona reaction y'umutoza atera mu rushi ntacyo bimutwaye. Wari urimo tubwira ku mutoza. Ndashaka ko tujya ku mibare. Adera mu rushe yatsinzwe na Nigeria ibitego 2-0. Wose umukino umwe. Bwana Adera mu rushe anganya na Lesotho 1-1. Iyo ni match ya kabiri. Bwana Adera mu rushe ajya gukina imikino y'ishuti muri Algeria atsindwa n'amakipe abiri iya Chani na senior team. Zombi bibiri. Buri mwe yagiye mutsinda 2-0. Ejo bundi ajya muri Nigeria akubitwa 1 mbere yo kwerekeza muri Afurika y'Epfo. Aza ageze muri Afurika y'Epfo aza gutsinda Zimbabwe 1. Hanyuma atsinzwe na Benin mu rugo 1-0. Niba mbyumvise ni match 7 yatsinzwe 5 atsinda match 1.
yego rega dufite 10 Anganya match imwe. dufite Anganya match 11 match zirindwi yatsinze match imwe atsindwa match 5 anganya match imwe. yego dufite 11 umusaruro Torsten mbumbe. yadusiganya 7 ku bitego numvise yatsinze ibitego 9 yatsinzwe ibitego 9 yinjiza 7 arimo umwenda w'ibitego 2 mu mikino amaze gutoza ikipe uwo ni umusaruro mbumbe nyene wa bwana Dera Murusha atoza Amavubi. buriya umutoza reka tugaruke wenda ku bimwe warebera nk'umutoza ugiye no gushaka uburyo umusobanura n'uburyo umubwira abantu hari ibintu umutoza bigomba kumuranga. Kimwe mu biranga umutoza cyane cyane aba b'ikipe y'igihugu baravuga bati nibyo ekipe ntuhorana nayo ni ekipe uri bwakire bitewe no kuba bajonjoye nk'abeza aho bakina. Wowe iyo ubafashe ntabwo baragize igihe cyo kubana nabo ngo umenye byinshi upangana nabo kuko batinda mu maklebe ariko ubuze urwego rwabo kuko ari beza bitwa intoranywa zaho bari abeza. Icyo ukora cya mbere ni ukubahuriza uburyo bw'imikinire ugakora uburyo bw'imikinire busobanutse. Ubwo ndahita njya twirefera kuri Frank Trosten Spit. Uyu mugabo nta nubwo byanasabaga kenshi ko twadominye South Africa, ntibyasabye ko ekipe y'igihugu ya Nigeria tuza kuyirusha kuko mu buryo bwa karita arabizi ko baraturusha aho bakina kuri experience n'imitegurirwe yabo, ariko aravuga ati kugira ngo abakinnyi banjye mfite babe beza nuko mbubakira uburyo bw'imikinire buborohereza bike bafite babashe kubitanga. Sinze kubagora, sinze kubashyira mu madueli batari bushobore. Twabonye akoresha imyitozo iri basic mu mupira w'amaguru turamuseka. Yari arimo yubaka kiriya kintu cyo kuvuga ati mwakira umupira umutoza tuhereye n'uguha kuri ibyo tagusanganye. Aha urakoze cyane. Hakazamo n'indi ngingo buriya bareberaho umutoza abakinnyi wafashe babaye beza ku ruhe rwego ugereranyije n'uko wabasanze. Ese ubwabo ibihe byiza babasanganye babigumanye. Ese hari urwego wabazamuyeho kuko abantu baranatunguwe turavuga tuti barafinda wa nationali abaye mwiza kutuwa klebe imorana mu buzima bwa buri munsi. Turi kugendana Nshuti Innocent nibwo yatangiye kwizerwa. Nshuti nashaka kugira atya kuri match nk'iya Nigeria akabona igitego agakereya n'uburyo byashoboka ko twabonye witwa Gereti mwiza binamuzamurira amagara adahakina agatangira kwizerwa natwe tukajya tumwakira ari muri ekipe yari meze neza. Ibyo bintu byose rero ni naho hana Dera Murushi. Buriya Dera Murushi buriya watangiye gusa nkaho muri critique ukora cyangwa se muri discours zawe bro ntabwo atwigisha kumenya ko hari ibitarateguwe. Ariko rwose tubyemeranye tubanze twemeranye n'ikindi kintu kimwe abatoza baraza bakagenda bagahinduka bakajya kuko no Trosten dushima ntiyatujyaye mu gikombe cya Afrika. Aho niho nari ngiye 21. Reka banze ngo ino statistique tujya mu gikombe cya Afrika ari ubwa mbere. Nibihugu bitatu byaje bigiye mu gikombe cya Afrika ari ubwa mbere. Kigiye yari u Rwanda, Zimbabwe na Benin. Byari ubwa mbere. Benin nyemegiyemo 4. Benin igiyeyo bwa gatanu, isubiyeyo 4. Ubwo isubiyeyo 4. Zimbabwe na isubiyeyo 4. Uyu mwa gatatu igiyeyo bwa 4 isubiyeyo 3. Bivuze ngo ibyo bihugu twagiye mu gikombe cya Afrika ari ubwa mbere. Benin yo biranashoboka ko yajya no mu gikombe cy'isi. Twene turasubirayo. Yego. Hari ikintu kimwe umutoza arimo aravuga akabivuga yenda twatsinze izo nama yakazihaye abayobozi ba federasiyo akababwira ati murabona ko shampiyona itari nziza, murabona wenda ko mudategura imikino y'abana byafasha national no kugira icyo twitwara, ariko nanone hari ukuri nubwo wenda yakuvugira atariho. Hari ukuri abayobora umupira w'amaguru bakwiriye kumva. Ibihugu bya Sekafa 11 uvanye Eritrea, ibihugu byo uvanye Eritrea twebwe na Djibouti na Sudani y'Epfo itangiye umupira ejo bundi. Igihugu cya Sudani ntikiba gikoze ejo bundi ahangaha u Rwanda ruri kujya kugarura amahoro za Juba se ejo bundi ahangaha. Ni ibyo bihugu bitatu byonyine byo muri Sekafa bidafite ikipe muri raundi ya kabiri y'amarushanwa nyafurika. Ekipe y'igihugu ihera kuri shampiyona imbere yuko ibindi byose wabipanga. Erega aho ngaho Sami navuze imibare y'umutoza ikipe y'igihugu, ariko icyo kwibaza ni kimwe kuko batoza nk'uko bivuze turabahindura.
ariko se ikibazo ni abatoza cyangwa ikibazo ni umupira Aha, wacu? nicyo Urakoze. nendaga kuvuga aho rero. rero Sami reka uhite wakomereza buriya nayo ngiye kugaruka no kuri Frank Spitra. Frank Spitra hari rezilita yakoraga ariko nawe hari aho yageraga ukabona ko abaye limiti. Reka nguhe urugero, turavuga ibitego 3 twaririye muri Benin muri karifikasiyo y'igikombe cy'isi nako cy'Afurika, niyo twahise duta amahirwe. Ndabyibuka rwose, abantu bahise bavuga bati amahirwe yari aha ngaha. Twatsinze amakipe yagiye muri karifikasiyo Benin na Nigeria, tunanirwa Libita aragiye. Urakoze cyane, urabyibuka. yazanye abatari n'imyaka 23 kuko u Rwanda rwagiye muri South Africa muri Cote d'Ivoire ya Abidjan, aho Benin yatwakiriye intera ivuga ngo reka turwane no kwakura rimwe cyangwa insinzi, noneho tuzirwarize kuri Libya i Kigali. Reka tugendane. Mwumva uburyo aho tugiye kugaruka ariho hakomeye. Twahakubitiwe 3-0, ari naho Benin yahise ivuga ati igikombe cy'Afurika biragaragara ko twerekezayo. Dore icyabuze rero, ari naho Samiri yarari na wa mutoza tweretse ko bake beza dufite hari ibyo twabakuraho, hari aho tugera bikagaragara ko uyu mwana turi gusaba ibyinshi. Twamubonye ku myaka 18, byasabye ko umutoza utoza nka Muhanga n'urugero Budu aza kumenya ko mu burasirazuba hari umukinnyi nka Ruboneka Jean Bosco uri kwakina ugeze imyaka 18, 19, yaha amahirwe akamubyaza umusaruro. Hari umukinnyi nka Mutsinzi Anje mu by'Imana yahagaragaye, umutoza wa Muhanga aravuga ati uyu mwana wamugerageza ntiyakinnye shampiyona cyiciro cya 2 ngo atinde wenda uvuge ngo yarateguwe, nta akademi wenda yo kwa Zinga cyangwa se yo kwa David yamukuyemo ruvuyanga, nta marushanwa y'abana yamukuyemo. Muhanga baravuga ati harekana twamubonyeho yarapfuye, harimo Mpaga, buri juru ntaba arimo Mpaga. Uri kumva icyiciro cya mbere nacyo kiracyabonekamo Mpaga. Hari akantu twamubonyemo, reka tumwegereze Omari, urumva, cyangwa nyakwigendera Gangi, bamutrening bivuga ngo uri kumutegurira mu marushanwa afati. Aha, urumva uburyo twe turi gutegura aba bakinnyi. N'ahandi tuzagera umutoza Spitra, haro twageraga tukicara kuri pano tuvuga tutari ki ikipe wayishakira abandi bakinnyi bafite ibyo abakinnyi bacu badafite. Wumvise ikintu twetega dutekereza uri kumva ruvuya tugendane biragaruka hehe. Dutsindwa na Djibouti. Djibouti yadutsinze ni Sudani. Djibouti avuga ngo ntabwo turi Brazil. Yewe niwe ntiyabitubwiye. Uri kumva icyo navugaga ni hari aho tugera tukumva ari izindi twakenera zitari muri shampiyona yacu. Bigaruka ni Samira avugaga ariko nepo ntakubeye nkuko nta kipe n'imwe ya club ishobora gukomera idafitemo abene igihugu bakomeye. Nta kipe y'igihugu n'imwe ishobora gupfa gukomera idafite abakinnyi ba de base. Senegal mbere yo kujya gutwara igikombe cya Afurika rirutseho imyaka ya Nyagatete. Tenge yo muri shampiyona imbere yagiye gutsindira na Jack Casablanca muri Maroc, ijya mu matsinda ya Champions League. Ni naho ava bano bakinnyi barimo barazamuka, bano bana bazamutse muri za Metsi. Baramini Kamara bavuye muri Senegal ejo bundi aha. Nta kipe n'imwe y'igihugu yakomeye shampiyona itameze neza. U Rwanda rujya mu gikombe cya Afurika, Aperi yagaraguriye za Mareka hano hirya, abantu bose babireba, igaragura za Mareka. Ni ikipe rero nubakiye no kubakiba hano baje muri se ntibakinaga, bakarekeza ntibakinaga, gatete Jimmy yakinaga. Icyo gihe twari dufite beza basohotse kwera igikombe cya Afurika. Ikipe niba shampiyona itameze neza, ikirimo mpaka, ikirimo amabaro y'abantu batahembye, bakaba nta bana bari gutegura, kuko hari ibintu bazanye ngo club license y'aba amakipe afite amajunior. Amakipe afite amajunior twabaga tuzi ngo Kiyovu ifite umuntu witwa Migi, ifite abantu bitwa Bayiranzi, tuzi ngo ifite ba Petit Jimmy, tuzi ngo Aperi irimo abakinnyi barimo bagenda bakina hirya na za Trafo. Amajunior arabanza gukina amajambere ko Aperi, twabaga tuzi abastari bo mu bana bakazamuka hanga. Amajunior uzi umukinnyi wo muri Rayon usibye Petit Messi, Petit waretse avuzwe imyaka 5. Aya bana bari gukina bari gukinira. Sami nje nagize amahirwe yo gukurikirana shampiyona y'abato aho nakoraga. Ku icyo gihe ni Kenisi yarafite equipe y'abatoya. Bro, zimwe muri si yatwaye iki gikombe muri ari mu kazi Kenisi uze kubireza muri ari kubigenza yahagamye Rayon Sport. Arumva ruvuya akazi kose yabamo ari wenyine, kuko umwana akurira mu mikinire. Niba nta shampiyona hari ngakire n'abandi bana bangana, ntashobora kuzabona imikino yakina n'abantu. Sami kuri icyo uvuga, reka nkubwire zimwe muri reclamation abagerageza gushyiramo imbaraga batangaga. Iya mbere, uburyo bikorwa n'iyi foruma barakubwira ngo bagiye kubikora mu buryo bw'amaligue borohereza aya ma equipe. Ariko iyo urebye neza, niba equipe nka Rayon Sport junior yabo iri buviremo muri fazi ibanza yo ku rwego rwa ligue, ibigiye uri kumva
ekipe nka aperi reka nyigarukeho iyo ifite ukuntu ibikora n'ubundi abeza babo baba bari mu ntare bakina ya shampiyona ya deuxième division. none reka nkubwire ukuri guhari uyu munsi wabwira ikipe ya aperi ati abo bana bazana bashyire muri shampiyona y'abato babona ko idakomeye ntacyo umuntu agiye kungukiramo. ubwe na Kenisi yarakubwiraga ati kubona abasifuzi basifuriza imace za junior ndabyibuka ari imace zagiye zisubikwa abasifuzi babuze. hari imace yahuje Gasogi na Sunrise mu bato, icyo gihe abasifuzi baza nyuma y'amasaha abiri byagoranye kugira ngo iyo match ibe. icyo gihe Sunrise na Gasogi bikwereka ko bikomeye zageze muri semi final kugira ngo demi finali zikinwe bavuze yuko zapendinzeho ibyumweru bitatu. uzi cyabaye bakubwiraga ko ibibuga byabuze. uzi ko aya ma ekipe ari muri semi final icyo gihe hageze Gasogi, Musanze, Sunrise na Marine aribo bashatse uburyo biyoroganiza bavuga yuko ikibuga bakibonye Shorongi aperi yakibahaye hakinwa demi finali. murumva uburyo ibintu biba bikomeye. bo bwabo barebye aravuga ati uko bipendinga ntacyo dufasha abakinnyi. kandi icyo gihe Eric Nshimiyimana yari afite ikaramu n'urupapuro ari gutegura ekipi izajya muri Sekafa y'abatarengeje 20. ubwo se uri kumwunganira iki? kwaza kubajonjora bakagira igihe cyo gukora kampu bakazagira n'igihe cyo kwitabira amarushanwa. niba koko tutitabira Sekafa batarengeje imyaka 17 ntitwitabira batarengeje 20, kuko n'aba bakinnyi beza baza muri shampiyona bazunganira abeza twateguye b'abanyarwanda. niyo mpamvu babonye twavuze ngo cyangwa se federasiyo yicaye iravuga ngo abanyamahanga babe 3, abanyarwanda turababura tukituruna ku bakinnyi bamwe basa. niyo mpamvu kuri icyo kintu twavugaga tugisoza ngensoza nibyo turashaka kubyitirira umutoza, ariko nawe nuko abivuga igihe kitari icyanyacyo. ariko umupira wacu tubyemera. ejo ndirigane yabikomoje ahangaha tutanabitindaho, yaravuze ati Rayon Sport irabiriye na aperi izabirya. kuri iki Samira agarukaga ku rwego rw'amaklebe yacu hari aho bagera. reka ngurugero uravuga ngo Rayon Sport ngo nyamara ngo igiye guhura n'ikipe yo muri Libya ngo haburaga gatoya ngo yikarifi igikurikiyeho Singidera yikubita rere turu. kandi avugaga ngo mbere ngo haburaga gato ngo ijye mu matsinda, ariko none virimo muri arawundi ya mbere ngo yagabanyije umwenda ngo ni 3-1 bigahita biba 5 ku busa. unyibugiriza tomboriba arimo kumubwira twicaye ari hanze ambwira ati nuko nabivuga bareyo ntabwo nabakira, ariko Singida izajya mu matsinda cyane rwose. none nkubeshye icyo umuntu yavuga twanenze umutoza ibyo akora nyine mu gihe kitari cyo. yego nicyo ngena munengeye gusa. naho kuba yabura karifikasiyo y'ikisi cyangwa cy'Afurika se wa mbere si nawe wa kabiri, azaza n'abandi bayiburi mu gihe nta kintu kirahindukamo. azaza n'abandi turwaye ni umupira wacu muri rusange tubyemere pe. niho tugomba i Burundi bafite ibyiciro kugera ku cya 5. i Bugande bafite amarushanwa 99 yanditseho umupira w'amaguru. hano dufite amarushanwa angahe? ejo match irangiye abafana banze gutaha match yarangiye bahagarara cyane cyane abafana binjirira kuri VIP na VVIP bategereza umukuru w'igihugu bahagarara hanze. umukuru w'igihugu yari atarasohoka muri stade baramutegereza. ageze hanze yanze kwinjira mu modoka ye arabanza arabasuhuza. nk'umwe mu bantu bari bahagaze aho ngaho ngewe